Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tandretan hadirin, utamaipun para kiai, para guru ngaji, para sepo, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula muljaki. Moga-moga berdana pengajian peneka ben solawat bersama moga raja banyak manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji, belajar tuntunan Allah, mempelajari ajaran Allah, memahami ajaran Allah, wahyuna Allah, mempelajari, memahami dari huruf ke huruf, lafaz ke lafaz, kalimat ke kalimat, ayat ke ayat, surat ke surat, mempelajari, memahami kenika seteja lampana seteja para nabi, lampana seteja para rasul, lampana seteja para nabi, memahami wahyuna Allah, memahami ajaran Allah, tuntunan Allah, membaca, memahami, tadabbur, mikir, akik-kiki tentang ajaran Allah. Coba aja ngerti tentang tuntunan Allah kenika lampana setuju para nabi sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi belajar nika lampana setuju para nabi, belajar mengerti, belajar mengamalkan, belajar memahami, belajar mengerti, belajar ngamal lagi, sikutu yamal lagi. Ini lampana setuju nabi. Allah mataron tuntunan di dalam tuntunan kenika ridhona Allah, beda kencaran dari Allah, beda perhatian dari Allah. Di orang belajar kenika ajaran naki setuju lampa-lampana para nabi-nabi. Mangkana walaupun nabi-nabi ni kampun alim alama, para nabi-nabi pakun belajar pakun.
Nabi Musa ampun ki belajar Nabi Musa nih. Nabi Khidir nyari Nabi Khidir juga pakun belajar ikuti ke pengajian para majlis-majlis man kaman sallallahu alaihi Muhammad. Malaikat-malaikat atu eki kehormatan na orang si belajar, orang si ngaji tuntunan Allah, ajaran Allah, malaikat-malaikat si atu eki sampai si badai alam nih kan noro atu eki ya minta ki ampunan sepora dak Allah. Beda orang itunya nih ke alim depak ke akhirat alim, beda itunya tak alim depak ke barzah alim, depak ke akhirat alim malamah depak kasa karena pangaterona tak ambu aku itunya lebur mempelajari tuntunan Allah terus memahami ajaran-ajaran Allah terus sampai mangkanda depak ke barzah depak ke akhirat alim boleh sinarosaki si nyampe akhirnya ya. Bareng itunya nih ke penter alim putu pas depak ka kubur depak ka barzah nih kan karena tak ada karena Allah hilang norah nih kan karena belajar tak ada karena Allah belajar terus penter kayak nyari sini benih nyari ridho na Allah nyari benih nyampunga nabina silakar nyari ridho na Allah pangalebura Allah kauntungan dari Allah sampai ke akhirat benih kini kasih sare nyari sini benih sehingga penter nang itunya putu wah depak ka barzah putu wah depak ke akhirat tapi maka di penikah mereka orang belajar nikah terus ben abena belajar ngaji ketika lampana para nabi pakun seesare ridhona Allah lebur orang saya mempelajari tuntunan Allah lebur ini artinya menyambut Allah semurok lebat lesanna para nabi-nabina lebat lesanna para orang-orang Allah nyambut berarti abu kabebeleun na Allah kabulengan na Allah nyambut abu Allah beri bulengan Allah beri lebat para nabi-nabina lebat para orang-orangnya abu saya nyambut tuntunan kenika nyambut tuntunan ajaran kenika sambut benabe artinya mempelajari memahami berarti menyambut tuntunan Allah ajaran Allah sahuruf demi huruf salah kalim lahafat demi lafat kalimat demi kalimat ayat demi ayat surat demi surat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jadi apa sih tak marah neng itunya? Karena ketika nyari ilmu ingin memahami tuntunan Allah, ketika pamare deki depak ke akhirat, parengaki deki. Cahayana ilmuna, cahayana parengaki sareng Gusti Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mangkana beda sekutu yang kui beda sekutu dipelajari ben belajar juga ajaran laki belajar ngamal laki beda sekutu yamal laki ben ate beda sekutu yamal laki ben beda sekutu ajaran laki ben ate beda sekutu ajaran laki ben akal pikiran beda sekutu ajaran laki ben badan nih kan
Bila seiyang kui kotu nikah, kotu angkuyen nang aneka, angkuyen nang aneka. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi-nabi na pada ti contoh dah ben Allah. Makanya mempelajari juga mempelajari tentang sejarahna nabina. Makanya Quran nyeritaki tentang Allah, nyeritaki tentang orang-orang, nyeritaki Nabi Adam, nyeritaki Nabi Nuh, nyeritaki Nabi sampai Nabi Musa, sampai kanjing Isa, Nabi sampai ke kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sebelum lahir kanjing Nabi, lahir kanjing Nabi. Makanya para kiai, para ulama mabuda kumpulan-kumpulan selain nangi pesantren juga kumpulan-kumpulan pengajian tidak ngurut cerita tentang si berhubungan ben lahir kanjing Nabi. Udah Isra Mi'raj tidak telah Ramadan turunna Al-Qur'an cerita aki sampai Mi'raj bulan Rajab bila tentang Isra Mi'raj kanjing Nabi. Bulan Muharram tentang tahun hijrahna kanjing Nabi sampai kalian lainnya malih oning tentang imam mah tentang panutan lah seiutus ben Allah tentang guruna manusia sianya kanjing Nabi Muhammad. Nikah mempelajari tentang kanjing Nabi, sejarah kanjing Nabi, karya deki maca, karya ajar memahami, ajar mengerti wasiat pesan-pesanna, dakwana, perjuanganna, pribadina kanjing Nabi, pribadi jalan hidup kanjing Nabi, hubungan kanjing Nabi ben Allah, hubungan kanjing Nabi ben para nabi-nabi selain, hubungan kanjing Nabi ben para wali-walina Allah selain, para ulama-ulama Allah selain, hubungan kanjing Nabi ben keluargana, ben sahabat, hubungan kanjing Nabi ben umat, hubungan kanjing Nabi ben alam sebeda nikah. Pelajari wasiat pesenna budebuna sunnah-sunnata pelajari. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenikah madeteng cahaya secahayana matera depak ke akhirat dekin. Jadi belajar tuntunan kanjing Nabi kenikah madeteng nur sematera depak ka berze sematera depak ke akhirat dekin. Sallallahu ala Muhammad. Pian belajar elang, tapi cahayana terus. Ini akhirat terus Pian belajar elang boleh, maksa, tapi cahaya terus, cahaya dikit. Tapi kenikah pian belajar lakar karena Allah atau nyari ridhona Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau datang ke kanjeng antara ngaji, antara sholawatan, udah cahaya dah deket. Datang kanjeng yang nabang fulan, datang kanjeng yang nabang fulana, yang nabang segedang seratin masalah bersawadana lain kenika lain. Makana innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Tibadana norok kanjing Nabi, bodoh kanjing Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, boleh silakan
pindah ke Madinah, bersilakar hijrah ke Madinah, lakar kaparwana Allah ngikuti Rasulullah hijrah. Bedese kaparwana nabeng reng bini, pula reng bini kena hijrah ke Madinah, keng nabeng kenikah. Ngikeun kenikah pun pangkat tah. Pada ben pelian naki puru dengan Indonesia ini kan usom pelian. Bedese milena karena peseng ngikeun kenikah, bedese karena Allah ngikeun kenikah. Temu pangkat tak temu kecondongan na atena panggelian na Allah saya tahu. Allah saya tahu. Sallallahu ala Muhammad. Sing karena nikah Allah sih tahu. Pada nareng alako ntar kasabuh Allah sih tahu. Nikah. Napa bentar kasabuh? Kok alako? Ntar ke pasar, ntar ke kantor, ntar ke kebun, ntar ke sabuh. Tanggung jawab sengkok dak ka Allah, kangku nafakana bini ben anak. Tanggung jawab sengkok ka Allah. Allah sih pada. Kontar ke pasar lako, yang tak kelar kacacaran tetangger ya. Bola nanggo. Allah sih tahu. Ke pasar apa ada, nikah ana sih tak pada. Kontar ke pasar yang tetangga kelar melihat tak kelar kacolok na tetangga misalnya tak ada. Boleh ke pasar tanggung jawab kangkok, tak tanggung jawab sengkok ke Allah kangku nafkah nabi ini anak misalnya Allah saya pada supaya tang anak tang bini tak akan berengsi haram, supaya anak tang bini tak minta ke orang. Tanggung jawab engkau ke Allah. Sallallahu ala Muhammad. Soki, mungkin Allah kau ya soki. Terus tambah bisa berbagi, tambah banyak berbagi. Ben fukoro, ben masakin, masjid, anak yatim, ben sapadana. Sallallahu ala Muhammad. Allah bukan saya pada. Padeng ngasih tak padeng. Lakona pada padenga tak pada kini kasih pas lain. Kanjing Nabi ajemu, para nabi ajemu, reng kaper ajemu, pada ajemu. Sehingga jemuna pada kandungan na pada ben metu pada ben telur nah pada nikah na sita pada kini ya sifat lain indallah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Doh nikah rekaman padeng ate nika wodo deki ning akhirat nikah mun semapan nika sallallahu ala Muhammad. Wah area entar ka kompolan sajeunah dia, entar ka Mekah Madinah sajeunah dia, entar ke pasar sajeunah dia. Acangke ben pangeran nagafke sallallahu ala Muhammad. Ngakan nginum pada ngakan nginum sajeunah tak pada. Kanika kulit tantetan benare makanya ya ceri belajar ben ya ceri Robbi zidni ilma ya ceri apernyonan dek Gusti Allah malai bimbing abang malai bimbing ihdinas siratal mustaqim wahdini Allahumma hdina fi man hadait Allahumma hdini fi man hadait supaya bimbing karep pak abe mun abe di karep malah sajeuleuh ben ridana Allah mun abe di saja na malah sajeuleuh ben ridana Allah
mun abek ndik kocuan nama le sejelen ben ridona Allah. Mun abek ndik lalakon nama le sejelen ben ridona Allah. Mun abek ndik tengkah sabaja sejelen ben ridona Allah. Ben tuntunanna Allah. Ndik karep, ndik niatan, ndik kacondongan sekaliburi ben Allah. Ndik cita-cita sekaliburi seridoi. Ndik saja, ndik niatan, ndik karep saja sajelen ben ridona Allah. Tak sakor asajah, tak sakor akarep, tak sakor di pengateroh, tak sakor di keinginan, tak sakor di cita-cita, tak sakor di misi. Tapi terus sajeuleuna ben. Tahap demi tahap terus. Makanya nyon bimbing ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah mahdina fi man hadait. Rabbi fili warhamni fa'ni warzuqni wahdini. Bimbing abdina, tonton ati abdina, tonton pikiran abdina, tonton lalakon abdina, tonton karep-karep abdina, tonton keinginan abdina, tonton saja-saja abdina, tonton tujuan abdina, tonton lalakon abdina, tonton tengkana abdina, tonton odina abdina. Ihdina, bimbing, tonton lagi. Coba aja tonton, tak boleh bimbing. Male ihdina siratal. Napa ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim? Napa an'amta 'alaihim ka mereka? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niatanna iyyaka na'budu, rep karepanna iyyaka na'budu. Sajana iyyaka na'budu, lalakonna iyyaka na'budu. Alako sateja berhubungan ben manusia, berhubungan ben alam, berhubungan neka tapi itu dia kana budu neka alam lantaran belan kapi saya saja setong guste neka jalan lebur puncakna pakun Allah. Tiko tuh pak ka puncak Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta puncakna kau sudah pak ke Allah. Cinta puncakna kau sudah pak. Niatan puncakna kau sudah pak. Kau sudah pak ke puncakna Allah puncakna. Menjadikan Allah segala-galana. Mungkin parengaki dekat kita setuju. Sampai nak foto keluarga cakapi era cekiana kapi karena kita dari Allah segala-galanya Allah. Moga manfaat. Makanya sholawat nikah, sholawat mali akili nikah. Sifat kancing Nabi mali akili, mali terus ongka setahap demi setahap, secap-cap demi secap-cap mali ongka. Bimbing nikana terus mari nikah bimbing nikah terus mari tambah abi tambah kena tambah ongko tambah kena karena kancing Nabi sobung tabuang awalna zahir batinna awal akhir kancing Nabi pada tabuang nikah kapi ya sampung ke Allah mangkana nge selawat naria biwajhihil karim wajhi nikahnya mana wajah na kancing Nabi. Saya selalu ngadep kan. Wajhi atena kancing Nabi. Wajhi totalitas kasadejana kancing Nabi. Luar lemah kancing Nabi sedejana. Lalakonna tengkana sifata wajhi kasadejana. Wajhi maknana wajah. Wajhi maknana atena. Wajhi maknana totalitas sakabieun kana kancing Nabi. Sebon para aulia bodoh nabung dari sisi menikana, nabung kancing Nabi dari sisi nikana, bodoh aulia orang wali kasak, bodoh ulama kasak nabung dari sisi nikana, bodoh wali nikah, bodoh ulama nikah, nabung dari sisi nikana, nabung kancing Nabi
nabi saya toju Allah saya sare ridho sallallahu alaihi wasallam. Mangkana ikakuboy sampun bi wajhil karim Allahumma bi wajhil karim malay nolo tak beke kan sallallahu alaihi Muhammad. Bada orang yang tak beke pos ni lengah kelas nikah. Bada orang tak beke pos ni lengah kelas ampunanu. Bada tak beke kelas pos ni lengah kelas tak beke kelas setong agasa sekian tak beke ampun kelas 2 kelas sekian pos nilengah sekian gasa sekian pos nileng telok pos nileng 4 sallallahu alaihi Muhammad. Wangkana kanjing nabi tabung pun para nabi-nabi sak beluna nikah tabung pun nabi sak beluna cukeun tabung pun orang-orang sabet dena kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai selawat nih kan. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajihil kari. Ini kesetuju nabeng kanjing nabi nabeng kanjing saya tabeng kanjing nabi sallallahu alaihi Muhammad nabeng kanjing nabi takut cecer Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya abek pun nggak nikah mi boleh kena ngasak boleh saya kena ngasak nih mi boleh saya paju deh ki abek ini kan tak nikah paju mi boleh beden ya abek saya paju nikah kena ngasak abek termasuk kaki beena sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alam hatin wa nafasin setiap kedipan mata setiap napas banyak beke nampun setiap kedipan tak beke salana kene bitongan male tak beke setiap kedipan melak medema abe setiap keluar masuk napas male tak beke kapi walaupun nganggo kelas-kelas saya paling mabeh pokoknya tak beke jadi nggak sepur tekak kelas tekak berenengi gerbang budi pokok naik gandeng nah saya tak beke sallallahu ala Muhammad mabung nabung para guru-guru nabung para aulia-aulia nabung kanjing nabi nabung Muhammadur Rasulullah malai masuk ke gerbangnya Muhammadur Rasulullah si ampun gandeng terus sarang la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'addi fi kulli lamhatin wa nafasin
kah yang kui abe keluarga kanca nak fotokopi nih kah ala sayyidina sayyidina kami semua tak ke TV ini kah beda solawat pribadi beda solawat pribadi engki kesetujuan juga cuma sebanyak ka pribadi sallallahu ala Muhammad jadi pada aco dan pribadi saya pribadi pada dengan solat barang solat ketika sujud ini ka urusan lebih banyak ka urusan pribadi ben Gusti Allah malai tak malai fokus hubungan pribadi na ben Allah subhan rabbiyal a'la rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini banyak lebih banyak urusan pribadi sujud ke Allah mah tepak hubungan ben Allah mane tepak hubungan abe ke Allah urusan pribadina abe ben sang penciptana ben sema beda Allah malah fokus hubungan lebih banyak hubungan pribadi mun mancing wah umum mereka alhamdulillahi rabbil iyyaka na'budu wah rabbi nih kah kiba rabbi sallallahu ala Muhammad nanggana mun orang salat khusyuk mun orang nikah salat ikhlas khusyuk ta'zim atau bercintawan sepadana ikhlas khusyuk mapan salat nikah bisa mewakili alam semesta wasanan bisa mewakili alam semesta nikah alhamdulillahi rabbil fil alamina rabbana lakal hamdu wa mil al ardi ama syi'ta timun orang salat tanika ikhlas khusyuk ta'zim bersama bisa mewakili alam semesta tak kiamat pesan gak boleh sih mewakili ingat salat para aulia salat nahno nih banyak murnya lamur salat aulia mewakili alam mulki alam malakut alam jabarut mewakili sallallahu Muhammad maafan salat karena tidak orang tak ada salat dekian mun tidak orang tak ada orang yang salat nikah alam nikah tak stabil pun bila tak ada orang semapan hubungan ke Allah tak stabil pun alam nikah karena manusia nikah rona alam dekit tidak pun tak ada orang nyebut Allah rempah alam babi nikah kiamat jadi orang semapan nikah jadi canggena alam nikah canggena alam walina Allah sitruma umat walina dan nikah orang semapan wali nikah nyitrum kah manusia lain nikah Allahumma salli ala Muhammad canggena alam maafan ingat nahno nikah ya ingat si orang saja nah ya. Mun ngakan namungku tidak ngadep ke pangeran tak pati amungku orang saja nah ya. Beda boleh macam beda boleh lain tak ketas menolosopuna yang tak ketas nih kasa kalian dukale jarang ngurus terus dan sekut kura benih tak ketas korang saja nah korang persiapan nah tak sopu tak ketas oh iya tak ada apa nyaman tak ketas maklum jadi tak ketas tak ketas mun sekut kura benih tak ketas korang saja nah korang rep karpan nah korang
Takedas biasa, tapi jarang. Untuk hari kawin takedas. Orang saja, orang persiapan gini ya. Tak pate kan. Nikah sallallahu alaihi Muhammad. Cuk mau salat tak biasa. Napaan sih luar biasa? Si makon nikah si luar biasa. Salat tak biasa. Napaan sih biasa? Si alam pagi kah si luar biasa. Si etorok ini luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Tapi menurut iblis makrifat tibi, batin tibi iblis ya. Tanda ngangkui tuntunan Allah, ngangkui karepa tibi. Syariat tibi iblis nikah. Tarekat tibi iblis nikah. Hakikat tibi. Makrifat tibi tanda kan nabi tanda. Iblis tanda ka tuntunan Allah. Aku bae tuntunan ti tanda kare utusan Allah, kare gorengan Allah. Aku tibi iblis ni. Kalau tandretan syahadata asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muka wade rombongan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun salat pribadi sujud pak hubungan pribadi tetapi ada yang kui salat nikah hubungan pribadi bersang bercita hubungan saya bersama pada yang orang yang tidak salat maka pak hubungan pribadi sang pencipta Allah juga saya bersama-sama pada yang assalamu alaina sampai terakhir assalamu alaikum kan tak ngucap assalamu alaika, tak ngucap assalamu alaiki, tapi ngucap assalamu alaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian apa saya sampai akhir ini kan manfaat, sampai akhir manfaat barakah. Salat tak oleh andretan juga epaso akhir dekah rombonganna salat tak kanjing Nabi masuk rombongan kapi nih ke sholat tetap kelas-kelas bermaba nih kah sapora pokok nasi sambungan nah gak sholat kanjeng Nabi setojuana sembah setong Gusti Allah saja setong Gusti setoju setong puncak atau tujuana Pak Gusti Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin wa tanfariju bil qura wa tuqabil hawai wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawati wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli satu aja sholawat nikah bagus rapi satu aja sholawat bagus kapi atusan ribuan jutaan macam sholawat bagus kakap mapan kakap cuma tak mungkin dibaca kapi
kudu bede sepele setong 2 3 4 5 6 10 mesti kudu bede sepele tak mungkin mai baca kapi ore jek macam selawat ni jutaan setong pas baca 100-an ngelbek tak mare-mare ni kudu bede sepele sallallahu alaihi Muhammad. Ada pun makanan nih kan nyaman matangki pas rakok kapi mesti beda sepele apaan sepele nikah bahan bakuna setong bakun diracek menikah pas inyamai sholawat nariya iracek nikah inyamai sholawat masyisya iracek nikah boleh inyamai sholawat fatih iracek nikah boleh sholawat munjiat iracek nikah boleh sholawat nuriyah boleh sholawat sajarah ben sama ada nak punya meracek nikah bahan bakun setong nyamah rawon iracek nikah teti gule nikah pecel ini kenapa gaduh-gaduh ini kan sih ya pecah macam bahan setong tilani apa saja mah masakan uduk masakan apa macam mereka boleh masakan nano rames boleh macam ini kawan ulama aku boy sholawat ibrahimiyah kama sholaitah akhirnya ini kanjeng Nabi nih sallallahu alaihi Muhammad moga-moga manfaat kalau masyisya sholli ala man minhu syaqqatil asrar wa faqatil anwar wa firtaqatil haqaiq wa tanazzalat lanceng nih tak apal sing nikah tak apal yang tisa-tisa nih tak apal sholawat dari pun lanceng aja nah orang pandek paling pandek kedua pun sallallahu alaihi Muhammad ada si pandaan boleh nih pun sallallahu alaihi Muhammad mai sorong apa lagi jaga tuan apa jeng tak kena kan tuan sholat tak kena kan lengaleleng pun tak ada mampu lembu sallallahu alaihi Muhammad tapi mau ngicung penal apa apa nyanyian si kona-kona gazita kan ya wah apa itu apa aja nggak tak kena tak apal ya entar ada emau ya kan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka kalau dan tretan setuju sanak foto kapi keluarga cakan kapi selalu berda hidayah taufik ke Allah. Cak bate lengaleleng. Nggih? Pikir cak bate lengaleh. Hatena cak bate lengaleh. Mun ngaleleng patepak ngaleleng pikiran natena ya patepak ngaleleng patepak kapi buka Allah mun pun pen menengah ke atas ngaleleng ka mabeuya nambian pun pasti ketemu nika kita tahu lengaleleng je nu maano Allahumma shalli ala Muhammad wah pun mapan menengah ke atas ngaleng-leng ka mafui pakun ketemu karena tak ada selepas nih dari kudrat iradat Allah kapi ketemu pakun kana bina ketemu pakun nih ka benar ketemu mungkin kene tak keneng nih kian sal nih kian digdok wah lamun menengah ke atas napa abeuy ketemu kapi ini tak ada selepas nih kapi ya sallallahu alaihi Muhammad beda tahapan ya kopi moga-moga apa saya sampai kini ka manfaat
muga barakah, muga tantretan tak lepas dari Allah, tak lepas dari Kanjeng Nabi. Badai gabungan orang-orang sesaleh kabeh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin tanhal wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina wa hallu bihi al-uqad wa tafarraju wa tuqda bil hawaij wa tunal wa husnul khawatim wa yustasqa fi kulli lamhatin wa nafasin ya adadi kulli ma muhabbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina. Allahumma radina bi ridwaka wa khususna bi rahmatika. Atina fid dunya hasanah. Atina fid dunya hasanah. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'izzal Islam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.